Kharamjari mayam, I Licypriya ne. I mayam da ngasi request ama tawjage. Namat kharani ge mamangda Meitei Council na online petition ama tawki. Si online petition je Eikhoi UN High Commissioner for Human Rights da magi makok ta submit tawgadaba ne. Si submit tawrdi Eikhoi Meitei je lande na si uhlanduine. Adu to mayam si petition online petition je minimum 1 lakh signatures mu darkar tai. Adu to hajikti submit tawba yade kaigino ha kanda hajikche 80,000 signatures mu khatang lai. Adu ka 20,000 signatures mu wali. Adu to ai mayam de request tawjage kisi online petition je toubada support tawga si sign tawga submit tawbiyu. Mayam si online petition jina na masi ki Eikhoi ki world na uthandune ki Eikhoi Meitei je lande je. Adu di